Mama wakwaba wofreme adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Hey, Black Rasta ati free. Wakikana dwen e de achiro man pani dada Mahama. Na ebusuafo ye nim say Black Rasta. Na nsin no kasa de ma oman pani dada Mahama ene obo NPP abanye chi enya asem keto akra. Na ende Black Rasta akikana dwen a wakachiro man pani dada Mahama say eye in confirm no omututu ko Burkina Faso no nkofo mombra. Ena afenso ye woga na hanom ena yete say amanfo bebre de to ne so obeye president na the Ghana sika e ma slave queens no mudi eno so onko jise sika no bra no nje nsemu no okeka no Black Rasta a blast oman penida danya asem keto akra na de ntina Black Rasta ekeka say na nse oman penida da Mahama enemu no oto ayampia ene me ba meyese ene nyesem keto akra no oman penida da na semba akwa okoka ene ai ginger Black Rasta oso oba nam 1 ni sika no obeje ama nkrofo musika ewo na mo anho no obeje ede amomo na Black Rasta chese papa mana bibia ya okay, is everything all right? Wo penso ena sa nam 1 company starte ebobo be na ya wo penso wentimi ayehwe ende wo pepa wenti wo nemu na wo kan kwasasem mana ene na so man penda da Mahama sanso da betum se Black Stars na ne obeye president ene obetitim foforo na chezo omo ko makoje cap aba na de omo yedo omo so da je so man penda da no kamia ko yese president this year didi no person obeye president by hook or crook inti ene nsebo kan yensem kutu akra Ghana fu be so man reply Black Rasta akekana dwe ede a chere inti nsema Black Rasta eka ede echro man penda Mahama Asembe naba Black Rasta eye yura John Dramani Mahama na kwala apa onin ho agro odi asembia betidwa ene say ewiase enokra de e ba akopɛ na yemfiri yemu anka nokra nkyerɛ ye ho saa mmere yi wɔ goma mu ha Ghana omano intimi entumpon intine Black Rasta watu na ntuo e de akyerɛ niura John Dramani Mahama akyerɛ ni suban ye kura no so onsesam firi ho empo wakase ka abanya tisui yanchi Dramani Mahama na ehwehwe ne nsemu no oyo corrupt ai keta se hye oyo number 1 tinki yanchi no na yehwehwe ne nsemu na ose no kure ba akopɛ esi timi kan kure ne esi kyira asɛm no se ne esitie na nkoye so ye ma minti ma minka ye katakata so muamu aso ne so ma no enkoso enti Black Rasta asɛm o kan fa ni wura John Dramani Mahama ho so ye corrupt no etifo ebebo video no sisi a na motie kasa o kan efa John Dramani Mahama ho asɛm na nhyase no no ofo se yirebi head mistress ono so saa nkola ne mu no mbedi no na akofa taxi na otwinko fie okoton na we di bumai adwin we ye didi head mistress enti Ola secondary school dey minister for education I decided say obedi motu maame no na wako classroom akokyera de na waye ye saa yenim guase na waje yenim guase me ka say obi so wo ba bi odi sansam fon no a na ho asem mmaaye het basa bi she baby isa ze kanana yetu school fees no ye bue school a pe na headmaster bi a off no phone adenti abusiani bi befre no adanfo bi befre no ene to off no phone menti ko na ko duru hon mu a o se see na meje itwabo me kai ma mi bi a 2015 okotua 50 Ghana cedis
Emma papa bi so me ye connection ma oban de o Wesley guest ye be fa no tentem kra ebe wi ase no na otua 5,000 cedis eso akola na nye school ya hwa na akwa bisa no wo ko jiska no wo ho anchen ena ntisa enti nipa no a Ghana fo no empesa adwumadie we no a eye o ya na adwemmo no wo mutrim se o man no betimi akọ nanim because of sa concept we yentra baabi ne yentoto abongu enchense dan no so enti na si free education kra no amba kra nkeye nenso megime di se abusua bia wo mam ha bia anya free education so emfaso na na dodan kwa kufuado ne nsa no adwuma ni pene bi ya ahon ya wo yemu abi before ya nye nipa hwana ne banye krachi ni hwana ne banye wura na hwana ne banye okrutini osisika ne yen yesika nti yen fa moye ma ho bra bone ya nche sika na nninti na nye papa enti ne President Mahama gina ho na 75% na nkola ne nya ekora ya po who President Mahama kuya wo nya free education bi osrim Simon no papa was scan go betimi to school fees because he was a commissioner so when you move free about secondary school and the mo ko srim am ko free wonya so mfaso obi do nya bi enye before adwen no especially Ghana for bi do mo won asem ni nhire mu ente teacher for na headmasters no a mo chese chire no a mu di sansem fon no obi hunu a yame hunu na ni wiase de odua bia en so aba na obetwa Ola secondary school enye school ketwa headmistress ufiri horoma another head besamba intiade na pesa o say udin ho ukoi si yi horoma wa nje din papa edin ya wugya ho no ebe affect wabusuafo wo ma ene wonuanom wasefo ubia be kai say 2024 headmistress be dimutu no from head is no be classroom teacher no jedin bone wo ho na wiase ni munso antimi wa tete wontoma free education enu na Thomas amonim de akotupie bruchira ene nyema wonwade na omoye ni abrofo ntimi nye na omoye na se free ni nya Thomas amoni timi nya 8 is bi otwa kwan free adesu